رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kekasih hatiranan, alhamdulillah, waktu sing kita niyo ikarwa serta intan suku sin waktu ini lokta guru mulia guru kalasahan dinak magpalugay wairun nalugay dekan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu akawiyaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu ihin ganap pangadjian. Amin masih-masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod habunga sin pag-iman
papasinguran ka to taniu sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaagi nag-ammal sin bariman usog iwan bariman babae. Sabab kalna in mga sila ini kalasahan sila sin Tuhan adunya sa luway sing kabuhi nila. Aula-aula kalasahan sila sin Allah Ta'ala tukbalan sin tutungbasan kakal aadlaw wana-kana. Mga kakasih sin Allah Ta'ala in ayat pengajian na to ayat hasuratun Nahl. Ayat hikakatluan tag-unom pa ayat hikakatluan tag-pito. Di ayat ini pabaita kato taniu sin Allah subhanahu wa ta'ala sin yammalan sin mga sila bilang bariman usog iwan bariman babae. Yammalan nila hakabuhi nila misan ununa injimatu antara sin manusia iwan manusia masir-masira sila ima amal sin pag-amalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawala sila nagpahil-pahil, hawala sila naglamma-lamma. Sabab kalna di makalamma, di makapamahil-pahil in ipapahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bariman usog iwan bariman babae. Sabab kalna piya uuna asal sin Allah Ta'ala yung karayawan kanila in rijiki nila hapag kaun nila hapag inom nila. Haway pa tutungbasan kanila sin mahasus si mahatingi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nakapu dungun taniu impalman sin Allah ta'ala. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Kabunal-bunal tuud palman sin Tuhan matan. Bang Tuhan Rabbul Alamin in magbaita matan na. Di manjari maghawal-hawal magduwarwa in atay. Tumayma impito ang gauta baran. Lagi na imbar iman. Way paghawal-hawal kanila. Tiyanto nila bang baita na parman na sin Allah Ta'ala zalikal kitab la rayba fi. Imbaita a Quran yan way paghawal-hawalan, way pagduwarwahan, way pag-ubos sumibog, sumagawa in iyan kamatanan katantaan. Yabaitaan sin Allah Ta'ala in ummat haulihan ini. Sin nagparana siya kanabihan iban karasulan. Patiap-tiap manusia. Mana sin tiap-tiap manusia. Ginisan na yung lupa nila. Ginisan na yung bahasa nila. Ginisan na yung hula nila. Kaya parahan sila yan maun maghihindo dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na hajaman na to ini. Misan nawa na nanaykod na rin kato taniyo injunjungan alayhi salatu wassalam magdarayaw in pagpasampay, magbarayaw in panyapi pagpasampay sin pag-arama patiap-tiap hula patiap-tiap siulakan. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula.
Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, kaya parahan na mo pagkahagari niyo to. In tiap-tiap umat, in tiap-tiap manusia, siulakan, iwan, tumpukan, tiu iwan mataud, kaya parahan na mo maun panghindo din kamu. Daing hatuhan, inna fi sinallahu ta'ala nabi iwan rasul. Nauno yan mga tuhan. Ani abudullah. Pabaitaan sila sin papagtag-ipunon sadya tunggal pa Allah Ta'ala. Maghindo kanila sindaakan, magbaita kanila uno naman hinangun, magbaita kanila uno naman hindi manjari hinangun. Apabila tiyay manusia, inpia sampai sintuhan, in naraat niya nagpasampay Nabi Iwan Rasul, wayroon hunit lang galun. Sin mag-amal si Marayaw. Wayroon kasigpitan lang galun. Bang mag-amal sing kabayaan sin Allahu Ta'ala. Damik kiyan. Wayroon da kahunitan tumangkis deng haliangan sin Allahu Ta'ala. Ani abudullah in Allahu Ta'ala nagdaa ka kanabihan iwan nakarasulan papagtagi punon sadya patuhan. Dahil nga sabab yan haayat kaiwanan. Tiwila kato taniyo sin Allahu Ta'ala may takita niyo pia panjari tao. Aun pia panjari malaikat. Aun pia panjari jin. Aun pia panjari manusia. Aun pia panjari kahayup-hayupan. Aun pia panjari kakahuy-kahuyan. Impang asubo, may takita niyo pia panjari manusia. Asubo ha, imbaran mo, may takaw pia panjari manusia. Injawab niya firman sin Allahu Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Firman si Mahasud si Mahatinggi, wayroon siya nagpapanjari. Manusia, iwan sinbang sa jin, malaingkan, magtagipon. Malaingkan mag-ibadat. Unim mana si mag-ibadat, himinang sindaakan kabayaan sintuhan, iwan lumayo ding haliangan kabayaan sintuhan, indayaw. Kaya nga sabab yan, kabunahan na to mga anak apo ingaton, may takita niyo pia panjari sintuhan manusia. Mag-apas dun hay gaddan yan. Magbisad dya taumpa, magbisad dya wadyo, magpasarap sa dya sin pagkaon, magpalingkat sa dya sin bayho, magpalingkat sa dya sin tako, magpalingkat sa dya sin kilay. Biyaway ta sintuhan hangkan kita niyo pia panjari manusia, wala kita niyo pia panjari hayop, wala pia panjari unu-unu na, saka wa tiwila, hangkan kamu pia panjari manusia, illa liya'budun, wayroon dugayng magtagipon. Tani mga tuan. Nawang nato di ingatun, may takita niyo pia panjari sintuhan, yan na manusia naghinang bansan pakaniya. Yan na manusia naghinang pikilan pakaniya. Apabila niya kaingatan, may ta siya pia panjari sintuhan manusia, ingkatan kignut kuhiwal niya. Asibi ibandakula, di siya mig, dahil nga piyagpapanjarihan kanya sintuhan, piyapanjari siya sintuhan, liya budun, magtaat patuhan, magad sing kabayaan sintuhan, sindum iwan sidnadlaw, haraakan iwan haliangan. Nabanglaw mo piyapagpanjarihan kay mo sintuhan, magpasyal,
Nabi nakaw simpan niya pipagpasisiyal. Ang laong mo yung pagpapanjarihan kay mo sintuhan, magpalingkat, binakaw, pagsadya nakaw, singkatan, pakayan ni pagpalilingkat. Na mga tuwan. Ani abudullah. Hangkan kita niyo piyapanjari sinallahu ta'ala. Li'arifu rabba. Muna-muna, ingaton na to, hisiwin nagpapanjari ka to. Kaya sarapan na yung tao si pagkaon. Kaya sarapan na, sintimla sin pagkaon, sin pag-inom, sin katantaan. Wala laong kaya sa sarapan mag-ingat, inipon iwan tagipon. Kaya mag-ingat, yan lang na umbalo, mabaya ka ko. Yan lang na unhan sa mabaya ka ko. Yan lang na beauty mabaya ka ko. Nabiyak dagbus. Mamasi impikilan sin tao. Mga tuwan. Amot timbiyay ta sinallahu ta'ala. In bariman, imbaugbog nila. Bariman usog, iban bariman babae. Iingat nila, may ta sila piyapanjari sintuhan tao. Maguno sila. Pag-ingat nila, liya'budun, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, sindum iwan sinadlaw, sa lugay buhi, pag-ibadat sinjasad, iwan pag-ibadat sinyawalihan, tunggal pa Allah ta'ala, amo at timpyag papanjarihan kanila. Ani abudullah. Magtagipon patuhan, fi amrihi haraakan niya, wanahihi, iwan tumangkis deng haliangan, inluhay Tuhan, sa nagpahunitin tao. Na may takyahunitan in tao. Naghinang siya atulan sing kabayaan niya. Na, uno pa yung mapuas dahil dito, piya sampay sing kanabihan ibang karasulan, wajtani butakut, buas mo magtagipon patuhan, umammal sin marayaw, tumangkis deng hamangi, wajtani butakut, layo kaw, iwan halli kaw, iwan tapuk kaw, dengan syaitan. May ta, magpanguno yung syaitan. Sipukon kaw sin syaitan. Pagmandulan niya yung napso mo, pagmandulan niya yung sahwat mo, pagmandulan niya yung sansam mo, pagmandulan niya yung kusog mo, paakaron niya kaw hakabayaan niya, sinin siya syaitan. Hari mo ka na naman miyakad na kaw hakabayaan niya. Inari mo, nagtutuhanda ako patuhan, sa halawm sindum iwan sin na adlaw, 99% in ikaw nakaagada syaitan. Na, unimbeta da hindi, wajtanibu tagut, layo kamu, paghali kamu, sin syaitan. Imana sin tagut, syaitan. Innakura nila iblis. Palisuon kaw hahinang marayaw, pati buton kaw hahinang mangi. Way na hikatu. Imbar iman, timibot sila hahinang. Sabab amuad timpyag papanjarihan kanila. Imbukon bar iman, timibot sila kabayaan sin napso nila, timibot sila kabayaan sin syahwat nila, timibot sila hakabayaan sin lali nila. Dahil nga sabab yan, imano siya dunya iniwiya dagbus naglali, magpatta kaniya-kaniya. Na, wajtanibu tagut, in bariman usugi wan bariman babay. Kauhaan tagupat ka dyan, lima layo sila, nagahali sila, timatapuk sila, raing hapanasat sin syaitan. Maita, banta nila. Bangaon banta mo, suway aon sanjata mo.
Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaitaan kita niyo ini sanjatahi pangato niyo pa iblis. Naway tuan, nangatuin tao rin nga sababian, payanayin tao. Limang main tao pagmaksiatan. Di makalama magibadat. Makakanap kusog, makakanap tari, sakali tiyarihanin tao magmaksiat, pag-uwos magmaksiat lamah. Bukon paus magmaksiat lama, tuktukon siya, sunugon siya, tiluon siya, waliyadu billah. May taamad timpanis min kaniya. Kaya nga sabab yan, impia sampai singkanabihan iwan karasulan, baitaan yung mga manusia usugi bang babae, ijtanibut tagut, layo kamu tuod, dahil nga panasat sin syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ay kamu tuod makad sin plano sin syaitan. Naunin akaron na to, ati'ullah wa ati'ur rasul. Pagtaat sadya kamu patuhan niyo. Iban pagtaatin niyo, napi sin Tuhan, daing kaniyo, Nabi Iban Rasul, magbaita kaniyo, inin pag-ibadat, inin hinangon, inin di manjari hinangon. Naginangman kaniya-kaniya atulan, naginangman kaniya-kaniya pikilan, naginangman kaniya-kaniya kabayaan. Aturan niyo na ingkahalan na to. Unang biyayta sin Allah Ta'ala kato taniyo. Ayat yaddo. Yung pag-ibadat na to, antara na to iwan sintuhan, munaza bainal abdi wa rabb. Nakapaghilalaunganin ipon iwan tagipon. Bang matan nakapaghilalaunganin ipon iwan tagipon halawm ibadat, aula-aula na halawm ibadat sambayang. Marayaw siya magkabtangan patuhan, bang siya marayaw na magkabtangan patuhan, marayaw na saan siya magkabtangan papagkahiniya. Aturan niyo in masanatu ini. Mga tuan, magkakunahan kita niyo, mag-us-us, mamaugbog a Quran. Amin pamaugbog, biyasim pamaugbog, sinjaman sin Nabi Makkatul Mukarrama, iban sin sahabat niya, iban sin zaman sin Nabi Hamadinatul Munawwara, iban sin sahabat niya, pag-iig niya, biyasin pamaugbog, sin mga sahabat niya, nag-abot iban sin siya. Pag-iig sin mga yaddo, biyasin pamaugbog, sin mga tabiin, nag-abot iban sin mga sahabat. Khairul Qurun, sarayaw-rayaw masa, nagtagipon patuhan. Harap na to, madto, mga anak po. Sambil beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inuling zaman. Bang, magkaniya-kaniya na inuling zaman, magtunis na biyak nakabang, unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa'alaikum bisunnati. Harap niyo na panahinang ko. Wa sunnati khulafa'ir rasidin. Iwan sin nahinang sinupat khalifa. Tamo yan tuan. Unin pagtagon kanila yadto. Khairul Qurun. Sarayaw-rayaw masa. Masa naguno. Nagpasyal, nagwa sin badyo malingkat, nagwa sin sakatan malingkat, bukon. Sarayaw-rayaw masa nagibadat patuhan. Sarayaw-rayaw masa miya kada palman sin Tuhan. Sarayaw-rayaw masa miya kada hadis sin junjungan alayhi salatu wassalam. Amu yadto ini papaurul kato tanyo. Amu atin iurul si mga bariman usog, iwan bariman babay. Wajtanibut tagut.
Kauhan, tagupat ka jam, layo kamu, pangato kamu syaitan. Sin pangato sanjata ring atuhan. Unoy sanjata ring atuhan, himinang sindaakan, iban lumayo deng haliangan, impapakan niya, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, faminhum man hadallah. Aun deng kanila yan, hidayatan sin Tuhan. May ta, miyagad sin pamandu. Mukumbya sin masana to ini, bang sila lang na taga-akal day sa bako. Bang sila lang na taga-pikilan day sa bako. Bang sila lang na maingat day sa bako. Bang sila lang na hansam day sa bako. Mukumbya ti mag-akama. Imbihad to mga mag-aktor ka. Kaya mag-akama. Magad unin beta sintuhan. Unin nahinang sinadi. Iwan sin sahabat niya. Amwad tin urulun sin zaman ini. Aula-aula yari nakita niyo hamasa. Nagumun na in pakarajaan si Muslim. Giumun hi syaitan. Iblis. Giumun hi Yahudi o Nasara. Biyaon naggumun na kanya-kanya. Di na mahalulay. Taniyo mga tuan, imahaluray na. Paminhum man hadallah. Aon daing kanila miyagad simpamandu sintuan. Hinangin daakan kiyukuyakan. Tiyang kisaniliangan kiyukuyakan da sabab makakuyag. Taniyo mga tuan. Ampay Yahudi wan Nasara, balis kating kakuyakan nila, magdarang sin, baran, magdarang sin, kita niyo nindiakang nila, wang uno. Na, faminhum man hadallah, aon daing kanila, tiunyukan sin atay, tiunyukan sin Tuhanin atay nila, miyagad pa uno. Sabab, dumadlaw mangayo sila patuan, ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan namu, anugharae kami, patudjuha in atay namu, tunyukin atay namu, paraan mabuntul, biya sindan si mga sila nakabatuk kay mo, amin nakaw na rin kamo. Bang bihat yung kita niniway pa. Subay sila in urulun na to. Ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan namu, tunyukin atay namu. Patudjuha kami, pahinang kabayaan mo, biya sinahinang, si mga sila nabiwan rasuliwan, simyagad kanila, nakauna rin kamo. Ang penyari masa natuway pa, amin nyari haulihan natuway pa. Sa inurulon na to sila. Uno sila yan. An'amta alayhim. Kaya anugharaan mo sila. Ni'mat sa lagu-lagu. Hasabab, sin nagtagipon sila kay mo, miyakada atulan. Na. Wa minhum man hakka alayhi dalala. Mura-murahan mga anak po, nakaagad kita niyo mga marayaw yadto. Amin piyangayo nila wang man sila makalamod mga nakauna nag-amal. Intumpo kani karwa. Wa minhum aundaing kanila yan. Haqqat alayhi dhalala. Aundun na kanila yan, matampaling kalaungan, matampal day sabing paglaong. Kaya ingatan niya na yaon kalaungan, madtupak ka pa kalaungan. Turayan mga tuan. Hinda siyo sila yan. Yahudi, Iwan, Hinasara. Mataud, mataabit Yahudi, Iwan, Nasara. Mataud na nataabit Yahudi, Iwan, Nasara. Mataud pa in nataabit Iblis. La'natullahi alayhi. Bangkitan niyo bukun mapatung hamasa na to ini. Wa minhum, aundaing kanila yan, amin piya sampayan maun sin nabi, miyakada pamando,
aon daing kanila, di makad hapamandu iniyagad nila, amuing kikita nila na kalaungan, yaunda makad sila sin kalaungan, wal iyadu billah. Kaya nga sababian mga anak po, masakitan yung hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin pamaugbog si mga sila na kaunhadaman sin Nabi, papaurol ka to tanim. Uno yan, tayaw sin ibadat. Adlaw susun, pangasubuhan kita niyo sin Tuhan. Pangasubuhan kau sin umul mo, pangasubuhan kau sin rizki mo, pangasubuhan kau sin kusog mo, pangasubuhan kau sin kabata mo. Nang kaywanan piyag sukul pa. Pag sukul ako lang niya, napakay ko yung kabata ko. Na napakay mo naguno. Napakay niya piyag dosin napso niya. Amo yagting piyag bantog. Bukon niya piyag bantog, nawaya siya, kan sayido na ali deng hakabata, way nakainom alak. Piyag bantog, inainom ko yan law na, way bihan, international. Piyag bantog sintao in mangi. Nahisim magbabantog yan, Yahudi, Iban, Nasara. Na mga anak ka po, hadlaw susungon. O sisaon kita niyo sintuhan, pangasubuhan kita niyo sintuhan, na may takawin ako Tuhan mo. Naon dihil ko kay mo, wala mo papiyanga ngayon. Bukon na bonus. Yung bonus yan, tao-iwan tao. Pialang kakatakaw. Na, impanagnaan ni pangasubukato taniyo, tungod pa ibadat, amo na yung sambahayang. Hakatan da akan kato taniyo paldo sambahayang impuntukan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. In panagnaan. Hipangasubo sinallahu ta'ala haipon ni hadlaw kiamat. Amo na in ibadat na to sambahayang. Sino yung mga tuan? Kaya hatihan ini sintao. Sarawa, reviewhon na to. Pangasubo yan to. Imbata-bata pagguwa. Bangan iban kamatan. Kung may tubangan siya, papagsambayang unin na niya, papagsambayang unin doktor pagwa ka niya, papasambayang unin mga nag-assist ka niya. Siya, aming bata-bata yaddo. Magbang, hatungod sintayngan niya, iban magkamat. Aturayan tuan. Paglago niya, pagsangpot niya, bukon nahat sa magbang, bukon nahat magkamat, hitunay niya na insambahayang makalima, makarumang kadlaw. Pagpatay niya, ubos naman ligoon, ubos naman bunglawan, ay landa siya. Ampa siya sambahayangon. Minig siya rin atuhan sutsi, di matong siya pagumisutsi, inlugay na riadun niya impanya piyariyaong kasutsihan, minig siya rin hadun niya halawong kasutsihan. Napiriglo laong ng tao, amasa na to ini, migday dito. Sagawa imbar iman usog, iwan bar iman babae, di mataabit sinisiusu mananapi. Na, unin beta sin Nabi hadis, amang salahat, isiyusin taon na parayaw niya insambahayang niya, biya din indayaw, timag na hakasutsihan, sutsi siya ring halummi asibi, sutsi ra siya ring halummi dakula, sutsi ra siya halummi habua, sutsi ra siya halummi halaum, salaha syairu amali.
Tumayaw, iwan humatul, ingkatan hinang niya ginis babarapa. Miagad harayaw sin sabahayang niya. Maita, di siya mabaya sin kalumuan. Di siya mabaya umatud sin kalumuan sin Yahudi wan Nasara. Di siya mabaya umatud sin kalumuan. Hindu sin syaitan at tao. Dahil aturun niya kasutsihan silawom iwan gua, yaun biyayta sin Allahu Ta'ala, hapanagnaan ibadat, makalima hang karum hang kaadlaw, harukun Islam 5. Saan yung mga tuan? Ayaw na to puha-puhaw ninyo. Sakali inamuk masjid, biya lagbuno, hang po nga ibu, inhalawm niya, maabot suburi, misang maabot hang po intao halawm. Uy, ini nag-uno sila yan. Kita niyo mga tuwa. Na, uno pa yung biyayta. Apabila rimayaw yung sambahayang, di mayaw yung katan pakaradyaan. Paija pasyadat. Apabila kimangi yung sambahayang, may tak kimangi. Wala niya agad sinatulan kasutsihan. Wala niya agad sinatulan sin. Atulan mag-ail, magsambahayang hakatantan. Larak. Nawiron siyan makadamutul larak. Wiron siyan makadasikad-sikad larak. Wiron siyan maghula habay larak. Ingkatan larak, di kapag laki, subay rayaon magbalik. Paida pasadat, apabila kimangin sambahayang niya, pasada sa iru amali. Kumangi daysab ingkatan, inang niya. Lilingon na to, reviewon na to marayaw mga anak apo. Yari kita niyo hamasa sa taod-taod panasan. Sa taod-taod tatandasan. Sumakawa bangkitan niyo muta sa kabayaan sintuhan. Kawa sa sintuhan in langit iwan lupa. Al-ajid nang daraog di pagdawon. Ayad to mga tuwa. Uno pa imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila siya rimayaw, yari aon dugo nakukumpul halawom sin dantong na to, halawom sin daghal na to. Apabila yung dugo nakukumpul yaon di mayaw ingkatan baran na to isab. Di mayaw in atay, di mayaw in dila, di mayaw in pito ang gauta baran. Nawang mag-akad, di mayaw in pito ang gauta baran, iban sinasabutan ni uri mayaw in sambahayang. Siya na in tao, umbol hambuok. Siya na in tao marayaw patuhan di hadunya, aula marayaw hadlaw ka na. Dahil nga sabab yan, pamansintuhan, panabihin na po siya iwan pa umat niya. Wa'budu rabbak. Pagtagipon sa jakaw patuhan mo. Pagtagipon patuhan mo kung sa jasang bahayan. Hakatan hinang nato, iagad nato, inda akan sinallahu ta'ala pag-ibada. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtagipon sa jakaw patuhan, sa hinggaragpakan kamo sing kamatay. Amod to mga tuwan, maita sababin sambahayang imaduddin. Hukot sin pag-agama in sambahayang. Apabila im sambahayang makuya im pag-agama na to. Magkarunahan kita niyo kusog. Magkarunahan kita niyo kamdos. Sa batalyon in sundalo iblis. Ang pababai kata. Batalyon in sundalo sin Yahudi wan Nasara, nagusog nagbabai. Nagmaas nagbata. Tumagawa. Di sila makaatu hasundalo sin Allah Ta'ala.
Wa inna jundala lahumul ghalibun. Palman sinallahu ta'ala in sundalo na mo mang daraog di pagdaog. Tani mga tuan. Nari nga sa babiyad to. Bang nato na urulim pag-amal sinta umakkay wan sinta umadina. Napasaplag nila yung pag-aara mapakatiling kal sindunya. Tiyo da sila tumpukan. Tiyo da yung taod nila. Kaya sayuhan sintawadon niya yadto. Nasambil ya rin nakatutan niyo. Magkarunahan sa jakitan niyo hindi katutan niyo wawbog. Iwan karawod. Na mura-murahan mga anak ka po. Uuhon na to yung jasad na to. Uuhon na to yung nyawalihan na to. Pahuguton na to. Hini pa pahugot sintuhan. Dapon bang nato yadto na kadin hugot yadto. Sartun nazati wassalama piddarain. Syarat sin nakapas kita niyo. Iwan masalamat kita niyo. Dahil di dunya iwan adlaw akhirat. Magkarunahan na kita niyo. Ing gumapi kato tanyo Tuhan. Di kita niyo magkarunahan. Ing gapi na to tao. Madiscourage kita niyo. Gapian kita niyo ruwa adlaw. Pag ikatusin adlaw. Banta na to na. Banta na to na. Nagbanta na kita niwan nila. Takawa. Bang sali-sali. Miya makadsing kabayaan sin Allahu Ta'ala. In bulawan. Bang law niya magkakaon. Ipakaon ko kaniya. In kaari. Nagulong. Iban naglasa. Sin mga bariman. Miya makada kabayaan sin Tuhan. Na Allahu Ta'ala. Lasahon niya. In naglalasa kabayaan niya. Na mura-murahan mga anak po. Didtuin paglasa kabayaan sin Tuhan hapag ibadat kaniya aula-aula na hapag ibadat sa bahayang iwan pag ibadat pamarat saya pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala tubtub na ridto salam doanam mo ang mga anak po at tiranan nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiqa was sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين